Dostlar, assalamu alaikum. Bugün 7 yanvar 2023 yıl Özgön mal bazarındayız dostlar. Özgön mal bazarından ne satып alındı ba? Qancha aldı aka? Güzel gelmedi. 130 alındı. Qancha alındı? Jor. Jaşı qanday? Jasi. 130 alındı deydi. Arkasından gösterip koyayım. Baytı. Tartış gerek de. Boş gerek. Bolası da ne olup duruyor? Biroq nesi yaxşı ekan. At yaxşı ekan. 130 alınıptır diyordu da. Sodolta jönde turşa hazır. Dağı kayara. Berip atacak deydi azırak. Canvar. Jaşı qancha ekan? 3 ası ekan onlar atını. Emesi yaxşı ekan. Yaxşı. Az bu жақта есепті отчат ұқсайды ақшасын өткөріп. Урматтуу Ош, Жалалабад, Өзгөн, Кара Суу, Каракулжа районунун тургундары, эгер сиздер мына ушундай сапаттуу пластикти жасатам десеңиздер, экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Өзүнүн ишин мыкты билген усталар каалаган размерде, каалаган өлчөмдө пластик айнек терезелерди жасап берет. Кышындасы зимний пена менен дагы мына ушундай кылып жасап, ичине мындай профилдерди салып, бекендигине талапка жооп берет дейт. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Эгер кимде ким байдуудан деп кайрылган болсо, дагы арзандатуулар болот. Сиздер ар дайым мыктысын, сапаттуусун тандаңыздар. Өзгөн жылкы базарындабыз. Сондар жылкы базардан буйрса чабараттарды чекеден көрсөтөбүз, маалыматын беребиз. Ва алейкум ассалам, кандай кам? Лайктан басканча турабыз. Сондар ар бир жылкы сүйүүчүлөр колдор этинде ушул видеонун просмотрун көбөйтүп берели, бир лайктан баспаңыздар. 2000 лайк болуп кетсинчи, бир жадырып таштаңыздар. Булчийтеп. Буйрса чекеден көрсөтөбүз. Нолот. Мына акамда эле бар экен го. Канча экен ат? 300 000 сом. Бою канча чат ака? 165'ten de büyük var. Paroda qanday? Aralaş ekan, ha? Ana. Büyük ekan biroq. 300 dediniz ha? 300 000 som. Ulağı çaldı mı? Yaşı? 3 ası deydi. Ulağı var deydi. Boyu büyük ekan. Ha. Qayerdan taka bu? Özlükle deydi. Ana. Ulaq qancha aka? 160. Yaşıca? Жаңасы. 160 odası. Yaşı жаңасы ekan tondar. Paroda qanday? Qırgız yılqıla. Qırgız yılqı. Eko biri be? Bir ele. Bir üydük edeydi tondar. 160 000. Bundansı 300 000 varyantlar var eken. Gör otaslar. Ulağı var bakamdan. Ulağı var. Yürü de var deydi. Nomer ayıp konuş şuğa. Eko'nu baylanışıyor taraf. Nomer 225. Aha. 75 93 93. Айтылған номеріне сөйлесеңіздер де болады. Екі атты. Чекеде не ошол жақта дағы сода олар аташайды. Азыр. Жанвар, мынаны мағыл татышайды. Қанша отат екен? 95? 95 бері отат екен мынаға. Жанвар, жаш қанша? Kıştı deydi. Жаңасы, жазға жаңасы болады deydi. 95 beri откен hazır. Görürsler. Bunun torıqa şağança eken? 110. 110 000 som. Yaşıca? Жаңасы. Ulağı var mı? Özüne yarışa var. Giret kişi. Dibajırı eyledi. Ayırdı ki? Karakulcan attı. Karakulcan ayırı? Alaykudan gelip dur. Alaykunun atı. Bolor bası kança olur? İnternet gel. Herhalde ne olsa veriyorum. Şıdırı. Düzgün taz olsa veriyorum. Birim de bastırıp kovaç. Çakan. Yok bunday. Ana. Cadı degen ama. Başkası. Tazda düzgün olsa verem deydi nana. Ha.
Liboya. Алайкунун тоосунда жүрү уже чың болуп пышып бүтүптүр да. Номер айтпай алат туган. Al bakalım Ömer'den. Алайкунун атына номер айтпай ака. Аха. 1946-43. Каңыз таза жүз болса бере берем да ака. Кичине жол болсам коюп бересиңерби? Канча сүйлөшөбүз. Жүздөн жакшы сүйлөсөңөр жүздөн эле коюп бергиле дейт ондар. Азыр акам 5 koyga taşladı. 5 койго ташлаган дейт ушул топто. Өзүңөр да көрөсүздөр. Негизи номерин алдык. Чакандыроо өзүнө ылайык экен. Көрөсүздөр. Соңку жаска экен. Мына ортодо аттарды абайлап алсаң төбөлөп кетчү дейле болот. Мына кашка. Ана кичике кашка. Мына кичике кашка бирок дадыл экен ама. Зардас жин деген. Ekti çakkanday da o. Boldu. Көрөсүздөр эми. Boldu. Mına Gülsarı kança eкен? 155 170 ming so'm. Жашыча? Жаңасы. Улағы чабылат ау қандай? Чабылат. Улағы бар. Қайердікі? Марашевтігі? Gülsarıda eкен арық, бірақ арығырақ. Бағыш керек екен, бақылаш керек екен. Секін, төбелеп көтті келе төбелеп. Мындай өтөлө кайнап, кызып, сода болгон жери жок, бирок аттарда. Чикеден көрө берели. Мына ортолукка өтөлүчү. Ортолукта көрөлү. Ал эки ат көрдү. Мына аттын көкүрөгү, сыны жакшы нерсе экен өзү. Чылайды. Мына ушу кашка канча экен? Канча ушу кашка? 250 миң сом. А? Жашыча? Жаңасы. Парода. Точно билбейм дейт. Бирок казыктары жоон жолпо, өзү дагы бийик. Бойун өлчөдүңөрбү? Өлчөнгөн эмес. 1.65'tin üstü çıkart eкен тугандарынан. Орто есеп. Кайердики? Каракулжа. Сек. Улага чабылды кандай улага? Жаңы эле чабылды. Кичине чабылды дейт. Эми чабылат дейт. Аркасына караңыздар. 250 миң сом эле дейт тугандар. Номер айтып койсоңарбы? Аха. 26 WhatsApp бар, а? Связка. Болду. Связдан эле байланышат, көрөсүздөр. Жоон экен. Тигеден көрсөтө эле. Бул канча экен бийик ат? 200 миң сом. Жашыча? 3 асы дейт onlar. Бою канча жат ага? 170'den ötküsü. 170'ten өтсө керек дейт. Бийик экен бирок чынында мына. Парода кандай экен мунун? Өзүндө 40 жылкыдан дейт мына. Көкүрөктү караңыздар. Жануар. Кайердик ага? Жалаваттын аты экен. 200 миң сом дедиңиз, а? Улагы барбы? Ulağa takavlaktara soğudu. Takavlaktara чабан деси жок. Такавлактарга эле чабылат чамча дейт. Büyürü var. Үйүрү бар. Koyunlar. Номер айтып коюң. 507 97 19 97. WhatsApp бар, а? WhatsApp'ta çok. Связдан эле байланыша бересиздер. Айтылган номерге. 200 миң сом кеми бар дейт. Канча экен бул? Акча. 120 миң сом мына. Арзан ат. Неси бар? Улагы барбы? Така улагы бар. Үйүрү каленча. Парода? Карабайыр. 40 жылкысы. Иши дагы, үйүрү дагы каленча дейт. Мына. Аркасынан да көрсөтүп койду. Негизи багылсыгы жакшы. Канчам шаттарганда семизирак мындай. 120 кем бар дейт. Мындай интернетке балар басын айтып койсун кам. Мынчага берем экен деп. 115. 115 дейт ондар. Гарантия дейт. Үйүрүнө, ишине. Номер айтып кой. 715 04 70. WhatsApp бар, а? WhatsApp'ta. Көрөсүздөр. Байланыш көрөсүздөр ондар. Берем дейт. Сүйлөшөбүз дейт. Негизи. Калбан кандай? Жаксынбы? Ат канча? 130. 150-30. Несі бар? Улагы барбы? Улагы бар дейт. 130 миң сом дейт мынаны. Жашыча? Эки асы. Мыяка бир айландырып койгон. Ортого. Жаш балада.
Ketdi. Jorgo salшы kişi. Ha. 130 ming so'm dedi. 130 deb toshdan yo'qdimi bu? 130 ming so'm. Qayerdan atdi? Toshdan bilmayman. Bu qancha ekan? 200 ming so'm. Jashicha. 3 asy. 3 asy 200 ming so'm. Ulag'i bormi? Ulag'i işi yürü polniy var. Ha. Densoluk taza. Yo'q deydi. Paroda. Ha? Argın mı? Argın ekan sondan. Qayerda? At. Qarag'uljanın atı. Nomer aytib qo'ying. Ha, qarab olыңыз. Hozir nerede negizi attın bir tushdi ekanda. Ko'rasizlar. Ha. 8996 665 32 58. WhatsApp nomerga baylanışasizlar. Bunday bası chechildimi? 160 bergen. Azmaz olsa beririz baka. Beresiz. 160 berip turib ayılda deydi. Azmaz dese beririm deydi. Ko'rasizlar o'zingizlar bunaqa. Realni basında so'rab nima qiladi? O'zingizlar ko'rasizlar. Qashqa qancha ekan? 90 ming so'm ular. Jashicha? 3 asy. İşi var mı? Hı. Masal qaraganga ishga. Takavlaqa garantiya deydi. Takavlag'i var deydi. Ha, bir iki şuna basıp qo'y. Tın bolup banda olup nima bo'lib turadi ekan bularga. 90 ming kemi var deydi. Qayerdan atdi? Yurisu. Qancha bo'lishi bunday? Realniyle basın aytib qo'ydi. 85. Bo'lishi 85. Arzon deydi. Nomer aytib qo'y. 5 Aha. 07 09 97. WhatsApp para? Ha, bir yoqada qo'yib basıp. Ha. Ketdi ana. 85 ming so'm bo'lishi arzon atganlar bozordan. Takavlag'i garantiya deydi. Takavlag'a chaveradi deydi. O'rto. Safin. Buna qarab qancha ekan tug'an? Ko'radi ekan. Bayog'ida atdan deganda bularga. Chaqan o'zine tың bo'lgan atdan. Ko'rasizlar, chekilin. Qarayli. Buna ulayda o'rto atala olib qoldi-da. Ulay, oy, buna at. O, şol yerde Sodaoğlu tağı bir görölü. Bunalını qarma alıp turat az. Sodaoğlu düşeydi. Sen desek mümkün olur. Sen desek bozmuyor final. Sen desek adına kıydı satış. Siz satmaz baka. Qancha verdin? 108 bin lira. Hazır qatqa. Kip ketdi ja? Kimda buna? Bunaqa 108 berib o'tgan. Aytilish qancha oldu? 180. 180 deb aldı 108 berib o'tgan bunaqta. Bermaydi. Sodaoğlu'dan. Yaxshi. Araylayınca. Şunday tuğanlar. Bazarda soda şunday olur da kanalga katlanıp verin. Like'tan basıp olunuzlar. Buyursa köpçülük bilmegen ağalar var. Жылқы чабараттарды өзүнчө видео кылабыз биз тугандар дайым. Өзүнчө видео, эми рабочий аттарды өспүрүмдөрдү өзүнчө видео кылабыз. Аны ушул видеодон кийин чыгат. Назар салып туруңуздар, лайктан басып туруңуздар ар бир көчөтүн агылар.